firstly sedang syara ka basic tu haka advance we pram change gear clamp clutch syajrang ban penhap gear clamp clutch syapwa lastly ngan batai fikir ref match Episode 2 of being technical with cocktail rides. Kumba philayo iya ka video title. Bagani ka video kandai spang ka rukom change gear ha ka bike. Te sautli ki benda mangan cover ha kani ka video ya ka rukom change gear, rukom control gear ya ka bike. Te first kadai ka basic which is for beginners ya kita ki badang sedang banyak bike. Te second kadai advanced to pro ya kita ki balak kamelin banyak bike lah kam slam bat ki ba dang kwa ban tip kambania ya ka smooth shifting ha ka por banyak bike. The third kadai ka clutchless shifting katar both up and down, and then fourth ngan batai senan ya ka ref match kum kabolokum ka kenja engine brake. The firstly sedang syara ka basic mo. The basic hang ni fila ban new gear lever. The kumba fila ya tip first gear sport, the vi tok neutral, the vi ban sejrang second, third, fourth, fifth, sixth. The sedang syara ka basic menta kumno ban change ka gear menta fila nang banyak bike dai ngala batai ha to ka previous video te hang ni pra kan khamlong detail kadai ka dedicated video tek tana banta ka ne ka rukom change gear ya ka bike ha kidan ki important steps menta fila dan first gear fi ko ban lechu second gear ma te menta fila dan first gear fila ka an ma te menta la poi benta ba fila ko ban change gear we have roll off you throttle and then pull in ya ka clutch Picam yang ke clutch, and then yang ni ke kerja jong fi I all the way up 1 second, and then fi release you clutch, and then fi accelerate biang. And tu fi repeat same method ya u third, fourth, fifth, sixth kum ta ter. Te kum ju ya karu kum penhap gear ru fi dan kam hi kaju ka method tama kalong kampong pan manta fi mo ban penhap gear fi dan ha u fourth fi mo ban penhap u third manta fi roll off throttle biang fi cam ka clutch, and then fi nyon sapua 1 third gear, and then fi pelat ya ka clutch kamta, and then de fi ko banyak biang 4 third bisa accelerate biang kamta. Te mentang ada neutral tang la tap first gear te pet ma tak la yang first gear ya song la high tak engine ke lapak tai la di por ban change tu pelat accelerator cam ya ka clutch, and then upshift sejrang pe mentang nu second to third ngan peni efisien ma pelaju accelerator cam ya ka clutch upshift tu larung third gear pe mentang nu third to fourth pada hakapor ba change gear kam dei ban suki hadu kato ma kalong abnormal ba ban suki hadu kato everything should happen hakajo kapor bat pelat accelerator bat cam clutch bat ka ba upshift you kejat jong fi sejrang hau gear ri mulong me hajo kapor penya yo iam kum tu kan pe menta show fifth haju kapor ri brokhot untuk pe menta bat ban downshift ngan matai fi ma pe menta no fifth show fourth ma pelat accelerator cam ya ka clutch you gear sapo pelat ketu di ka basic te menta ba ka start part ka bike ngahap ban le start hai ka kti ngamlar ban suki kum mga upshift kum tu hiam or ba downshift ru ngahap le bet kum juhi kum menta ngan downshift start ngan peni efisien ma hang teng kala dan kam hi du third gear hai ini bang blip mentani accelerator ram ngan sabatai fi kam hadien kania kadika proses jongka kadika benta jongka ref matching ma haka advance we pram kania ka clutch ka jong fi di ban cam betang hi benta baka dan katuka baka sedang katuka engagement jongka clutch ma kemana tu previous video bang apen EV bang apelat clutch kat tu idani gap hang ni perbak layat ka bike de layat kam stand the flyat come start the suki te fi dang hap change become to in a basic way ma the flyat come start fi ban use kan ka advanced technique ko kom change gear te fi hap chemical clutch shiteng kat tu, and then kum ju hi ka method pada
Kene ka kejat jong fi ka di ban ready be hau gear sajrong lane support di fimuk ban shift. Menta fimuk ban shift nu first you second ka di ban long fila ya start am ka di ban long kum tu. Kan accelerate biang khnang ba ka speed ru kan yo. Mo. Te ban down shift ru fi down shift same method hi pada fi haban blip you ni. De fi blip you tu ngan sepen de fi blip you ni kan ya hap ka engine speed bat ka motion speed mo. Try na padang jo pi pilai experience hi try ya ka tu ka jing slip tayar dien pa penhap dia ka tu bakam ya hap ka timing ru kam pelat ka jong fi bat ba fi kham le kam ni ya ka accelerator dei kam yo ya ka engine bakan penyahap bat ka motion speed jong fi takada ka engine ka ile ban pensuki bat da ka speed jong fi pra kelas start plat takada ka skid no ka tayar amar ba ka khlan ka engine ka bat khendian ka lock ya ka tayar dien ti uni ba blip kum tu ba prevent ban light ban lock naka tayar dien mo pimentangan pen EV ni mo kan ni ka bangan pen EV mentang ka deka advance teknik mo advance to pro teknik mo ti mentang la don lupa first gear mentang layak pet dapat babat penhap gear nggak accelerate ini tok per penhap gear katu ka penyahap ya ka motion speed bat ka engine speed mo kan doblat ba kan bat ka tayar dien ti hakani ka advance ba ka pro method mentah ya ka downshift ka yarap EV buffin slow down bat buffin pen start mo pe mentang adan hu fifth gear dai dengan aku banyak start cucu ya kan ni dan mentang aban downshift kalau aban downshift ar gear lagi aru pet kaya rap banyak start ru kaya rap pensuki ru pe mentah pe ka speed ka drop ban slow down sendan haban yang ngan penis nan efisia tiap drop be gear mo tiap change be gear mentah 6 ngahir to 5th mentah to 4th mentah to 3rd yang no side second first kata day change gear engine brake downshift ni nak tanya sanang ya kata mentah dan penisia ka clutchless upshift and downshift ma ban change gear clamp clutch syajrang ban penhap gear clamp clutch syapwa ma kini keru ka teknik bagi sile haki racing semua kan mau hak ya kan ni ka teknik kamlong tak hak kapal ba fiat suki tang filaya ben nyopo shaneng dan unding kan salong ma te ya uni clutchless upshift freedom ni free play ini baki balus kum ni sebut kini ti jong hari ka kejat ma mentafi haban ra hajrong dai iam tak yo sam tai free play itai balus kum ta ita mendai ban le no dan ni sera am tu henry semis gear demis gear ja yu kala ban thut kanika gearbox ka jong fi ma katakan mau bah tera kada timing is very crucial hakanika clutchless upshift and downshift uni free play fi haban lock lupa hang tu pandai ban change gear haban lock lupa dihaju ko por sapa pen change gear fi ayat fi haban ready lupa fi haban pressure lupa fi haban nyat lupa tok mendai ban nyat hadu da change fi haban nyat lupa tok tamakan dan ka pressure dia mentamar sen di por change pref shulif be tok ikjan unsurung hi shu second mendel ba fitap kanang stu kato di ka clutchless upshift komta tertari gi gear ru ban penhap gear kumju hi pressure lupa sejorang dai tang layak pas gear dia lari ban change mentah ka por ba change film di ban liak kam tu saai klak saai kam tu kadi melong start ah kadi melong point seconds bet sa pressure lupa sejorang layak kam visualiat tangam tu kalau arung hi second gear klak peladan hu second gear de komtai flali abiang kam tu third gear and then kam tu flali abiang fourth gear ban downshift pre unir vi haban blip yang kam tu hi mentai flaya third gear shuli abang tok view on dia yu gear mentan pen EV mah kama mah ban pressure ya u gear mendai ban tap menta shu blip kum tu ularung hi second gear kan ya hadu filarias kan salong baik mentah ti jong
Ih. Di samantapan dengan penefisia ba ngan downshift mo. Ka method of downshifting without the clutch. Baik. Baik ka ketinggang ambat clutch dah. Baik. No clutch at all. Baik, no clutch at all. Hey, no clutch. Kani ka method fi pendan kam gumno. Kani ka method kalau mai kumju hi pada fi haban blip yang new throttle per bafi yo pre ru gear siapa ama. Same but different. Pai mentang lah ya am fifth gear. Jai hang teng lah dan kam du fourth gear. Hi. Teknik ke clutchless shifting kalong very important ya ka timing mo. Lara fi miss ka timing, something could go wrong hapo ka engine ka jong fi. Khamtam yu gearbox. Te practice na do na basic, practice ki advanced and pro, and then sawan shashakani. Te manta lara fi lanang ya kani, it'll just improve ya ka riding skills ka jong fi. Khanang ba ma fi fin la ba fin ride safe ru, ba fin ride properly ru. Te kini bro khot ki jing batai ki jonga ka de na banta ka jing mentoy ka jong pisya ba findan kata ka jing tip ba findan kata ka jing nang ban nya ya ka bike safely da finya hakano ko kamru te mental lastly ngan batai fi ka ref match dai la rafi ko ban pai ka detail video jong kani ka ref match ka bakomno kata ka ref match la batai mane ka mana am ka engine speed ka de banya habat ka motion speed khanang bakan nombret ka tayar din kata di ka ref match mo ref match ka try kamtang por downshift te la rafi ko ban pai ya kani ka detail video pang ka ref match la ban pai ini link hang ni hajrong siapa ya to ka video ka di full dedicated video betang ya ka ref match kaniru ka de almost about the same himo kom badi giveaway pada kani hang ni it involves very fast timing kani te point seconds fi have de man execute ya kini ki steps menta fi haban blip uni kom to dai and then ya kani ha joko po ya kani ka clutch ka joko por por fi blip uni kom to fi haban tan pelan so tan pelan te haju ka poru uni gear jong fi dan hu fifth ne fi dan hu sixth ne fi dan hu fourth fi ko ban drop gear 1 gear down fi nyan haju ka por te mata ka di ban kom ni kan simultaneously ka di ban kom to baik kejat rumah ka di ban kom to pe mentangan pen EV mentahan ni ala ban pendan kam baik kapan suki ya ka bagi baik diam baik kairap ha ban pensuki ban brake ban banyak start biang te full on practice ikini practice na do na basic beginner advanced pro hado kani ka clutchless banyak ka ref matching tang gini gi techniques ke ba fin practice dai fin dalam master gini gi techniques ki jong fi mod tang hadir kano mo fi la pro banyak baik but fin la ba fin ride safe ru hano no ka por emergency di kani ka ref matching kaya rapa shibon fi la ban downshift ta ka babat brake ta ka engine man ya ka ba fi camlet ta ka brake ta kadang ang fi and riding ka brake ni pendan kamtang 30 to 40%, the rest is engine braking. Te la da fi sutanat ya kani ka video but fi sko ba kani ka video kaya rabaya fi te so bahal like ya kani ka video subscribe ya ka channel jong cocktail rides but sa share ya kani ka video siya gidos ki jong fi te sa pani kini ki video sa pani na do na episode 1 ru of being technical with cocktail rides kani ka episode 2 tingin sekendo ha ka episode 3 te kublay shibon ma fil apa ya kani ka video ka jong until then peace out signing off cocktail rides ngisi kendo biang ha ka way ka video part kublay shibon